Nes hokig tu sa dhearmal slí cód is ún chanan stay. A ní sé géin bicin mena sin. Hookach. So va trí canan at dals na teithna va misha og. Hookach misha as a germid, is sé germid a han na mahid, ach hanig ma vahid a Hong Kong. Is gesondis junior va sin og va ma vahid a brin Cantonese rooms rinje. Is kuijach lish na charo germid choma ag mahid ag an tasach. Va ma farint in a brin beerla. Kuijach echter a hein. So va trí canan ag dal unje vod go leor. Agus an dagarig sibh fórstanach go sin ac a stay. Ha mi farach gan inis go mi forstanach go uda a chan an a dals na tei ach ag an aum sin va mi caran mo live vilis agad na vistu og how sonna vi gírach mar a ha chula dunne clunne elle chanule sonna vi eterialichtje agus gaag sin mi goma eterialichtje leis go vil lorag na sí nach ormse et mi is kan sin brin can in elle as na tei agus rut mar sin so ach ha mi goma tolichtje is go chom sin akam nu a mi og.